Imaynalla qaykaynalla kulaskankichu awqilaykuna panchallaykuna imaynalla qaykaynallam kunan rimakuykulaykichik puntaqlaypiqa taytanchikpa sutinpi tarikulachkanchiriki chunka pichqayuq punchaw abril killa wawqilaykuna palaykuna puranchikpas apurachillaman iskay chunka patachayninña kay hatun rimaypi pero taksha rimaypiqa riki pusaq hora patachay kimsa chunka huknin chaynaqa wawqilaykuna palaykuna ñariki qalaykulanchik ña rimarininchik nisqa programallanchikta kunankaychik 5 tutapi Arikuta kaykamurqachusmi kay sistemanchik kurtakaykamurqa chaynaqa kay huknin avisota yakaqlla uyarikullasunchik atención vinchos qankunapa Atención, mucha atención vinchos. Chaynallataq llapallan kay Comunidad Campesina Vinchos Ucumpe y los 29 anexos. Kay willakuymi, kay kuchkan, llapallan kay llaqtamasinchikunapaq. Apakuchkanham kay padrón, pasivo, llapallan llaqtamasinchikunapaq. Ayacuchupi, Icapi, Limapi, paykunapaqmi kachkanja kay padrón de pasivos. Willanakuykuichi, amajina kaspaykichi. Apakuchkanham kay punchaw. Domingo 21 de abril punchaw manta hasta domingo 28 abril punchaw kama. 8 de la mañana manta hasta 5 de la tarde. Kay casa comunal chay wasillanchikpi chayman ya riykuychik amajina kaspaykichik willanarikuychik llapallan residentes paykunapaqmi kay willakuy padrón de pasivum kachkanja amama honqaykamunkichikchu kay DNI documentuykichikta apamunkichim ama honqaykuspa kay willakuytam apachimusunkichik Feliciano Conga Sicha presidente llapallan junta directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Chaynatika kay huknin willakuy wawqichalaykuna panichalaykuna aviso de cobro del programa pensión 65 kay Vinchos llaqtanchikpaq aviso de cobro del programa pensión 65 kay Vinchos llaqtanchikpaq maypapakuchkanqa kay cajero multa red blanco de la nación nisqanpi kay distrito Vinchospi municipio chay ura chaylampi waqta chaylampi parque chay chimpa chaylampi rikaw parquemantaqa riki ichichaykunki iskay kimsa chankayllatam riki kayna kachkan programasqa 15 al 19 de abril sector Putaja 22 al 26 de abril sector Pacha y 29 al 3 de mayo sector Ojollo y 6 al 10 de mayo sector Vinchos chayna sonan riki semanantin kanqa cobro imaynampi ama colapsayanaykichikpaq ya colapsayaptikichikqa iman pasakun cajeron piñaro con riki ñaqapas chayna qallaykullasqakun colampi riki allin hurquchkaptinku chaqa cajero perderon wakiqa kutikunkichik rabiawan riki anga jamón nispa pero chay imaynampi chay pasakun hasta wanqariki cajeronchikmi tumpa laqlaniq chaynaspa munas función mana munaspaq mana riki natin cariño challawan riki ama llumpayta hikutaspallamiki chay qullqichanta riki mañana cobrachakunanchik riki wawqillaykuna panichalaykuna. Entonces hasta 10 de abril kachkanriki kay cobraykunanchikpaq hasta 10 de mayo 10 de abril hasta 10 de mayo kachkanriki cobraykunanchikpaq Calimanta sonan 15 al 19 sector Putaja 22 al 26 sector Pacha 29 al 3 de mayo sector Ojollo y 6 al 10 de mayo sector Vinchos. Chaypaqriki apamunaykichik que primero DNI-nikichikta chay DNI tamaña con número chanta tarjeta multired y clave secreta clave kichikta yuyakunkichik no tengan atinkichik cobrayta
tarjeta multired chay yumpa importante chayta ustuyga chitiquimi común gariki chay jorgeta riquimischumung chayña tariki desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde rico ojilecon pelicuna sabapuncha chay picachanga yana pasognikichikuna mana tarjeta chay kichikta mikurachinaykichip haykata kay pasaq cobropipas mikurachin kuriki machapuna tarjeta ankota inas pareke hasta kay sasa wamangamunatara rikao tarjeta mikuron haynaten hayman pasakonga ang musuq tañam jorjonayki chayqa manañam valikuñanñachu anchayniyata mana tarjetaykunapaq nichkantaq mana tarjetaykunapaq nichkantaq kay 22 al 26 de abril kay hamuq lunista kunankinataya asuykamunaykichik kay Banco de la Nación oficina central 28 de julio primera cuadra chayman asuykamunaykichik del 22 al 26 de abril huk puncha hamunkichik pajarin minchakuna hamunkichik yaptin bankuyuqmi mana atendisuyta munasunkichik pasaruptin hamunkichik igual bankuyuq mana humusuyta munanasunkichikchu entonces chay punchakuna kachkanqa yanapakuqpas pensión 60 kaqkuna riki chayñataniki kay yunka lawpi iman pasarukusqa kay yunka lawpi riki willakuykuna mañata yaykullasunchik yunka lawpi riki wañuykarullan enfrentamiento karon riki chay narcokunawan que periódico kunawan medio de comunicación perruko kunawan menes payqa ña una ñarima paykichik manam kanchu perruko manam ñuqallachu nini chay tayta Jaime Antesana especialista en terrorismo paymi nin kanan chayqa chihapchu llullam chayqa incluso Jaime Antesanaqa tayta oskurima vidantapas yachakullasqa marika yaqa lliwpata yachan vidachankutaqa punta kaqkunatapas kay watakuna kaqkunatapas payqa especialista chay investigación ruwaq riki analista chaynaqa wawqillaykuna pallaykuna paypa rimarinin mina y chayñata wakiqkunapa rimarinin mina ñuqapas riki mana paykunapa rimarin nisariochu rikaw ñuqapas nini rikaw ñamiki chay terukuq tukunña icha terukutachu rikuchkankichik chaypiwaqpi puriqta manamiki chaykunaqa narcokuna ñamiki icha puntata hinachu chay año 80, 90 chay watapi hinachu hasta el 2000 chay watapi hinachu paykuna purispanku llaqtan tukuy chaqwata wachkanku mana ñamiki kaytaqa riki gobierno utilizan políticamente imapaq qullqita gastakunankupaq chaynataq pantalla de humo chaynataq ima problemapas kan gobierno penatenqa ya chay teruku wañuchiypi hinas chayta riki llapa medio de comunicación rimakunqa hinatenqa riki gobierno chay sachakuyninkunata chay fujimoriskunapa sachakuyninkunata qunqaykunqa riki chay prensa hinaspa riki dedicakunqa kayllamanña rikaw kaypi riki nin tutapayta galluwaqay urata ninchus chay urata riki fuerzas armadas comando conjunto fuerzas armadas paykuna chay operativo militar conjunto nisqanta ruran manku karqa imapaq chay campamentoman rirqaku a propósito mandasqa rirqaku chay campamentoman chaypi riki paykunata watuchamunankupaq chaypi sutin riki neutralizar organización terrorista manam organización terrorista senda lo menos yangan chaykunata publicamos hasta que medio de comunicación de Ayacucho como jornada igual que kunapas kupiachankuraqmi chayta terruko nispa llullakuyñami chayqa imanas mana chiqaptachu rimanku narcokunawanmi chayqa karo narco terrukukunawan ancha eso alguien kanmi chiqapa riki kunaqa terroko organización sendero nispa kunaqa publicamos llullata wawqillakunta paykuna chaypi riki wañukullaman karqa chay enfrentamientopi técnico de tercera Edgar Tiburcio Espinosa país riki wañukullasqa imay terukuman setu teruku kaptenqa ver may chulallapas may wañusqa o kirisqallapas may watuchamusqanku único ninko manam celular ninta riniko fotokunata riniko planokunata riniko laptop ninkunata o kay videokunata riniko chayra imana chayqa incursiontas ruwankuqa mana pitapas hapinkuchu hasta wanqa kikin baliakaran kikinku purapas kisay balianakurunkupas hinas tumpachkanku terukukunaman kisay chay laptop chay celular chay foto chaykunataq kikinkupunipas ruwarunku hinaspa wischuykuspanku riki tariramuniku nispañas presentawachkanchik kunanqa chayqa riki imaninkum chay pantallazo o pantalla de humo ninkuchu o cortina de humo ninkutupiqa riki chayñamik wawqillaykuna pallaykuna pero hinataya paykunapa comunicadonta ñawinchaykusunchik kaypi kay comando conjunto chaqchurikamun kay willakuyta rikawi kaypi nishkan comunicado
Comando Conjunto Fuerzas Armadas, comunicado 003-2024. Comando Conjunto Fuerzas Armadas, comunicado 15 de abril 2024, 3:35 p.m. Ñagachallaña, Kimsaura, Chisinquillatañan, que hay comunicado Torruigamón, porque con Achigay Pachapicha, enfrentamientos caros, Ricao. El Comando Conjunto de Fuerzas Armadas comunica a la ciudadanía desde las 3:30 horas del día de hoy. Se han intensificado las operaciones militares conjuntas con el objetivo de neutralizar los campamentos de fuerza principal de la organización terrorista Sendero Luminoso del Bray. Paikunam China sutinchachkan chay tamik chay copias pan ko aquí prensa conapsa publicamos te lo conam Sendero Shelyulam kai hari kwa kule con paregon. Sí, enfrentamiento quizás carga pero mana te lo conoce no narco kunao. Narco kunao. Chenya Tarikai Pinchkan parte 2 durante las operaciones lamentablemente informar el sensible fallecimiento de nuestro compañero de armas técnico tercero MGP Edgar Tiburcio Espinosa, quien ofrendó su vida en lucha contra los remanentes terroristas en defensa de la democracia y la paz de nuestra nación. Expresamos a sus familiares un profundo pesar, nuestra condolencia. 3. A la emisión del presente comunicado, nuestro personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas continúan operando en la zona con apoyo del Comando de Operaciones Aéreo del Comando Especial Brain, además la participación del representante del Ministerio Público. Mantendremos informados. Urapenichkan, unidos, firmes, dignos al servicio de la patria. Comando Conjunto Fuerzas Armadas, Oficina de Prensa e Imagen Institucional. A propósito, que está utilizando, como mama buluarte llamando ñerima kuchkan, collapa, Rolex Konaman, Tataita, Oskurima Yamantaña, Prensa Rima Kuchkan, Meme Kona, Pinchaita ya, Honkai Kachizunchi, Kaiwan, terrorista Kona, Mancha y Kachizunchi, Mananyam Kunan, funcionan ya, Chuchay, punta tan funcionar, Jaricao, punta también se cheja manchaco y carga, ya no funciona, cortinas de humo. Sapa vez, elección, siempre ataque, Juanchinaco. Kaina ima problema kan gobierno pi chay yapim kai problema recurrimos kai yunka pi wanjina koi mana chum chay kan ima sa chakle sinate ima pasa con yunka per ni chay intervenciones kan una de rancho kai Comando Conjunto Fuerzas Armadas. Entonces kai comunican con su ñawin chay con pero ña ni chay chay kai kilulla ya wa kai para es cortina de humo chay. Chaya tariki más huillacoy kai salud nishaman tari marisun chihuahua huillagon palego chiseri machkarjanch aslampiña que ahora ganaron arjanch ricao. Perú en los últimos puestos de ranking sistema de salud. Ya se están chinari que chay peste onjo rico ramoten ya hospital ningu chikuna servico rogacho hospital Pepa Sororanco, Puncompe, hospital COVID Nishanconata, Lima Pep, Soclaguna Pepa, Atendenaco, pero en realidad hay que man oculta que recurranchi, cierto dacho atendejo y mainaya, porque chay penico chungnico ram hospital cona, postacona, en la teme ya para doctor cona, enfermero cona, chay ociosia corajaco mana pitaps atendispanco. Nico chay pertiare arjaco que caena o COVID tuangle atendina yango, pajaricao, todos suspendis la cara. Tengan ni COVID o anextaps atender cocho chigata poner de gargares coricao ni corique incluso Ricardo Belmont ya tariki anchanchata punkun con aptiaigos para el pública morga kaskai tarikos kan hukiskai chalarona hawaya piunkachkarona okupeja hukiskai chalamkach hawai chilla parona nispa comunicamos coricao junta kachkan ya parona onguchkan wañuchkan cada rato año Javanco, cada rato choni haya con absolución. A propósito, baño checo, dejaros pan como atendis pan, ni ya cuchillas taps jaibai cococho, atense que chay ya parona, baño cojerik, fiebreo. Tabardil ya van pues con baño con una pastilla taps jaibai ja. Entonces, tú que chay con javarinco y nas pariki que el ranking mundial ni shantar baikamo, manarik hokajn en prensa, cho manarik chay
Grupo Comercio nisqanchu taqriki chay encuestadoras peruanas chaychu mana astawanqa ruraykamurqa SEO World nisqan o SEO World chay nisqanriki chay hatun organización internacional paykuna riki kay sistema salud del mundo nisqan mana kay Perú suyullapichu hawanku qariqa Perú suyullata hawanmanku a propósito chaytaqa pagasqa pipas pagaron chay comunistakunan pagaron a propósito Perú tapin hayman churananku nispa mana ninankupas kaypi publicasqa kachkan entero mundo pa wawqillaykuna imaynama entero mundo analizananpaqa enemigokunaqa pagaronqa siempre tupukuna kachkariki tukuymanta rikaw mikuykuna hotelkuna tukuymanta kan rikaw siempre willamaykichik turismokuna tukuymanta kan tupukunaqkunanqa sistema de salud nisqanta tupuykunku tinchaypis nisqanriki kay Brasil, Uruguay, Venezuela, Argentina, Ecuador chaykunariki allin atendichikusqa wawqillaykuna pallaykuna Venezuelamanta llumpay rimay kayna waqna Venezuela pero sistema de salud paykuna mejor kakuchkanku Ecuador llumpay wañuchinakuy kayna waqnakuy nisqanchu llumpay delincuencia pero en sistema de salud allinsu napi seguridad ciudadana pichiki pajway kachkanika en Venezuela economía pichiki pajwaypas pero atención salud vivienda tukuchaykunapi allin serikuwakullaykuna pallaykuna chaynatariki nisqanta qhipachanman qhatichkan Colombia, Chile, Bolivia y Paraguay Perú rikurinchu Perú último chupachayllapiña llapanmanta chupapi kachkan a ver pichqa hanapipas chunka piñam kachkasqa chunka qipapiña wawqillaykuna en 10º lugar kachkanriki a nivel Latinoamérica a nivel mundial está 40 en el puesto número 40 chayna supkakuchka tiene que hay piniwachkanchiktaqa a nivel mundial pas kachkantaq tupu rikuwawqillaykuna pallaykuna kachkantaq tupu a nivel mundial a ver pikunam chaypi ganachkasqa a ver chaytapas qhawaykusunchik ñarik a nivel Latinoamérica qhawaykunchik ñarikaw Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay según kay listaman hina a ver ma churamusqakuchu sutikunataqa a ver mas kachkani sutikunata mana kanchu rikuqa llaqtakunamanta bien nichkanchik riki imakunatas riki paykuna qhawarinmanku kasqa kay tupu ruwanankupaq infraestructura médico allinchu chay hospital kachkan posta allin rurasqachu musuqchu kachkan atendinapaq hinachu chay kamakuna hospitalización atención emergencia consultoría chaykuna allinchu kachkan sapa llaqtapi anchaytas qhawarisqaku chayñata riki profesionalkuna kachkan completuchu vinchusllamanta rimarispa pustanchikpi vinchuspi completuchu kachkan doctorkuna profesionalkuna yanapawananchikpaq mana rikaw entonces costo per cápita chaytapas rikaw hayka qullqipaqtaq chay atención nishu qullqiyuqpaqchu chay clínicakunapi qullqiyuqllapaqchu wakchapaqchu limpiapaqchu imaynataq chaynata riki nisqan preparación gubernamental kay sasakuykuna kaptin gobierno allintachum atendichkan nispa chaytapas qhawarishkanku rikaw chaykunawansi kay tupu lluqsimun riki wawqi charaykuna pani charaykuna kanan qhawarinanchikpaq rikaw entonces sumaqllataña riki tupuykamurqa kay SEO World nisqan institución wawqi charaykuna pay charaykuna kay atención médica nisqanmanta rikaw kachkanmi kaypi a ver kunadan riki kaytapas qhawarikusunchik ahorita vamos a ver a nivel mundial kachkasqan tupu riki ñuqaqa Claudiatatanpa wachkasqana rikaw a nivel mundial tupukpi nisqan riki allin atendisqa kachkan kay Salvador Salvadorpis kan riki chay El Salvador nisqanpi chay Nayib Bukele nisqanpa llaqtanpi allin sumaq atención médica wawqillaykunpa chayñataq riki Taiwán dice mejor atención a nivel mundial. Hospitalkunaqa sumaq atendi con wawqichallaykuna panchallaykuna chaynaqa a nivel Salvador y Taiwán chaypi riki mejor atención médica chaypiqa unquqta qhawakusunkichu mana doctor nisunkichu primero wañuy patanpiraq tarikuy atendinaypaq mana chaytaq nisunkichu mientras postanchikunapiñataqmi chaynata niwanchik rikaw ay wiksallay wiksananaymanta hamachkanki akas wañuy patanpichu kachkanki nispa piñakuanchik sanitariukunapas
pero kay llaqtakunapik mana. Nada chata rasmillachakuykutikipas alli suma atindikunku y kay llaqtakunapi wawqichallaykunah panichallaykuna. Entonces kajarikao Perú último qhipachallapiña riki kakuchkasqanchik según o SEO Walls nisqan institucionpa investigasqanman hina. Chaymanta kaypi imatawantaq nichkan a ver. Bueno, chay COVID dengue, en casos de dengue, kachkan kay Perú suyunchikpi 112.659 casos. Y chayllapan caso manta 74.554 confirmados. Y chayllapan confirmado con manta 38.105 investigados casos probables. Chay, kachkan publicación kay dengue mandaps, kay dengue unquyllunpay kay Perú suyupi mirakuchkan rikao, y más principalmente costalawpi kunanqa chiriyaykumunchkaña, luego chiki chay wanwa uruq riki supapanqaña rikao kay chiripi ukatanqaña manaña aguanakunqañachu urupaypi miki joneren riki yanaspan wacharqarin y mirakun riki chay uruchapas rikao. Bien, wawqillaykuna pallaykuna kay tupukunata riki masta qhawarisunchik kay tupukunata kay Ayacuchos wawqillaykuna pallaykuna allin huwi uywaq wawqinchikkunapa tiyakunan chaynata willarimuchkanchik riki wawqillaykunapa nichallaykuna. Entonces kay región Ayacucho tarikullachkan séptimo lugar de producción de cuyes a nivel nacional. Entonces kay Ayacuchopi riki nisunchik Huantala, Buklakunapi, Huinchupi, Socospi, chaypi uywaqkuna kachina kay Huamanga llaqtapipas huwi uywaqkuna kachki naspa riki mercadoman apachkanku restaurantekunam rantikuchkan. Entonces kachkan riki séptimo lugar en producción de cuyes a nivel nacional. Chaynata riki chaqchurimuachkanchik naspanchkanku allin chay qulliqichatam hukun chay huichaqa uywaqkunapa hinas kay Ayacucho llaqtanchik tarikullachkan rikao. Wayqunchaqkunapa alfa tarpurqarispa ñaqapas hampurti chaqay alfataqa kay qhipitam pichqa qhipitachu usuq qhipitachu apamuchkan riki mercado neriman riki rantikunaman sumaqllataña rani tullusapa alfakunatara rikao huychaman qarachaykunqaku hinaptinqa chay huychaqa riki wiñachakunqa puquycha aycha sapacha riki mikunapaq hina rikao. Entonces chayna kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay ranking de producción de cuyes a nivel nacional chaypis kay rikuerramunña rika. Chaynata riki kay Perú suyo riki tercer exportador de jengibre ima chay jengibre chay kion ninchikmi kao chay jengibre riki chay huklaw rimaypi mikao. Entonces kay Perú suyunchik wawqillaykuna pallaykuna allinta chay kionchata riki rantikun huklawkunaman kay ñuqanchikkunapas mikunchikraq kao. Ñuqanchikkuna mikunchik kionchataqa caldochapi más que nada rika aderesukunapi ima picantichikunapipas hinanku rika, principalmente caldo, pero caldo de gallina siempre chay kionniyuq rika. A veces apurapi papachiki nispa kachoronki kionnintaqa rika hayarusunki rika hayakun maqtachatami allinsi chay kion mikuyninchik porque chayqa hasta piste unquykunata wakiq unquykunatapas qatikacharqarinsi riki chay hayaychanwan rika. Entonces allintas mikunchik ninku riki. Chaysi riki kay Perú suyo rantikunqa kay 2021 nisqanpi allinta riki rantikurqa kay 2022 nisqanpipas allinta rika rantikun chaynata riki tercer exportador mundial de jengibre kay 2022-2023 wawqillaykuna pallaykuna. Imaymantataq chay willakuy chayamun desde 100 ADEX chay ukumanta pacha kay ADEX miki Asociación de Exportadores nisqan rikao kay tayta wiraqucha director de 100 ADEX Edgar Vázquez Vela yanaspa riki nichkan ñam riki mercadopiña kachkan Ginger Week 2024 nisqanpas chay Ginger Week 2024 nisqanwan riki promocionachkanku masta kay kionta riki uklawkunapas apachkanku chay caldokuna yanunankupaq ima mikuykuna yanunankupapas rantichkanku riki Perú suyumanta tercer productor manaña papallawanñachu manaña kinuwallawan astawanqa riki kionchawanpas rika chaynata kay Ayacuchunata huychawan rika. Chayna wawqillaykuna panichallaykuna kay economía negocios nisqanmanta rimaritinchik mana chayllachu astawan riki ña riki taxi volador
o aerotaxi chayriki ña Estados Unidos vamos chayramunña China llamantara merima y carja China picheñeta riki kay soten jatar ningucho chay llaqta anchaypi miki hasta policiakunapas chay moto volador taxi volador chay niukunallaña policiakuna kay patrulleronkun chay taxi volador moto volador patrullero atin chaywan yapsuakunata hatikachaykunku ratu challa wayra chanta riki wawqichaykun panchaykun manañas llukti kanñachu ri carrupas manaña atiña llukti chay pawaqmantaqa rikaw kachichi hinaña utaq riki helicóptero hinaña qipan qatirin chay dron hina qatirin qipanda ratu challa suatapas riki hatikachaykun riki accidente de tránsito tarwaro inas ayhichakun chayta rato hatichaykos parik pay menis foto grabaykunku nanta placan qhawaykunku naspaqa chay purishkata saykachinkuña rikaw fácil chay entonces ancha rimay karqa Chinapi chaynataq riki Japonpi chaykuna karqaña chaynata chay jatar nisqanpi rikaw kunanqa ña Estados Unidospipas rikurerunña mercado piña kachkan kayqa manaña riki rimayllañich hamrantita munanki ña kachkaña mercadopi wawqichaykuna panchaykuna kay Estados Unidos pipas ña riki kay New York nisqanpi ña autorizasqaña kachkan kay primer taxi o aerotaxi o taxi volador nisqan wawqichaykuna ña autorizasqaña ña riki imaninmi vuelo de prueba nisqanta ruwaykullankuña o sea ña mallichaykachin o arikunkuña nisunchik tenga alto llantaña riki taxiqa apasunki apurauchallama aeropuerto riyta munani nispa manaña riki semáforopis harkanqañachu alto llantaq pasakunqaña rikaw manaña riki waka Volvo richkan imaynata Volvo pasarusunchik nispa Volvo qipan hatis pasay o quizá waklaman rikuriykamuspa chuka ima ruwasunpas nispa manaña chaykaña alto llantaña pero quizá llumpayta kay autos o aeronaves o aerotaxis voladores rikurutenqa kay kikinku purapas chukanakununqapas chaypas kanmantaq rikaw pero chaytaqa riki llumpayta miraruptiña kunan hallachaykunllanraqmiki tenqa riki huk iskaychallaqa riki hawkachiki riki chirinqachina o pichinchurucha hina o anka hina pawachakunqa sapallan riki kaylawan waklaman rikaw qanichkanña riki aerotaxi tripulado el Volocopter chayna sutin Volocopter 2K chayna sutin riki marca Yoe nisqantara marca churaykamunkuna que estamos promocionando pero ranti chawrunchu ñuqanchikunaqa chaynichkanchik riki jollakinchik kaptinqa chayta rantispanchik kay Perupipas riki alto llantaña purichakuspanchik vinchosman alto llantaña riki vinchos qasa llantaña alto llantaña tiyaykun ratu challaña riki huk hora puririnataqa hayka minuchulla viñataqa unos 20 minutitos 10 minutos qasakama urayman bajaykunki ni 10 minutos pas urayman bajankiñachu 5 minutos chaylapiña si chaynanta chay masutin kay repartición llamantaña rikaw tranca marina chaywan repartición chayman urayllaman bajanki 10 minutos hina 15 minutos hina rikaw depende rikaw subimos 15 minutos hina bajanki 10 minutos hinallanika aparawachata bajaspa allamanta isaqarika mas chap entonces curvata chayps qhiwita rikaw pero kay auto volador jariki o aerotaxi nisqan jariki derechullataña uraykunqa rikaw vinchus qasamanta urayman ya hasta ukupiña tenqa menos de 5 minutos ya winchupiña vinchus qasamanta igual ka Ayacuchuman chaymantaqa hayka minututaq casi media horamiki qhispinin baqamanin casi 20 minutos chaypis apuraman riptin rikaw curva chay curva hamunantaqa derechaykun alto llantaña hasta Ayacuchupiña Ayacucho vinchos ya 20 minutos o media horita ya está ya vinchos piña o vinchos bala Ayacuchupiña vinchos tupachispaya pero uklaw llaqtakunawan tupachis walchalla rikaw avión wan rinki kay Ayacuchumanta Limaman hayka horapitaq rinki riki menos de una hora mana ni huk hora paschu rikaw 45 minutos chaynallami avión papurinan kay Ayacuchumanta Limaman napeja, carropeja, huk puncha puni rikaw o huk tuta puni rikaw son 10 horas. Chunka horas mi wawqillaykuna pallaykuna. Según carro riki apurawan rispan o allamanta risqanman hina rikaw. Mas apurado rispaqa pusa urallapi chayan rikaw. Apurado chayama chay carrera cochinaña, coche a la vista chay hinaña rikaw.
correntin katin que nas chayar en rica pero con anca vio los libertadores tojo ya ni kakochkan coche a la vista manan corrit atin maya chuchi tojo man wichi corospan o yanta champs o como hina corospa hari que tojo yaron man pasado o jevero con man pasado chay direccional nisja chay mantal allí amante chakun ko aro con haricao ay carete había los libertadores pajo tojo ya ni ka entonces chay demoran ricao 10 horas hasta 12 horas ricao lima mangri allí mantak 12 horas bueno camión con traile con la hay hora picha con gups chay con ella dame allí llaman liompa allí llaman tani pawang rica entonces a ver diferencia 1 hora avión pe 10 horas carro pe ómnibus o auto pe chay aerotaxi wanga hay hora pita hinanya 15 hora pe chayro chumya allí mantaris bueno liompa apurado man avión hinanya sino allí llaman tani 15 hora pe ya y da igual temprano renque 8 6 de la mañana 9 tahuac piña 12 tacotemón que las 3 tacay piña y da vuelta ya limari paricao que tal tecnología wow que llegó una pan challegón chantari que más rimari que hay programa del chicpe acá es sasa chacuña ojile con palegona wakpuno lao perrico wow que llegó una panjelegona joko minivan nis haniki puiti koron camión wan chocarospan mai pichay pasakoron kay carretera interoceánica nishan pa uchalekon palchelekona chay periki chunka suqtayaq kirisqa tari kullanku uchallanchikuna pan challanchikuna hasta warmakunapas uña warmakunapas illanku carrupe harika taytamama acompañasqa paykunapas achakuypi tarikulanku chay sininkuriki kay carretera interoceánica nishanpiqa sapa kutillam accidente llumpaytachi kurrinku naspay chukarqarinku rikao chay niskan kurika empresa transportes Copacabana niskan seriki chay chocaron camión wan hinaspan puiti korongman kasqariko abujarekona panjarekona imaynanpitaq chay pasa con apurado man rispa apurado man cruzay munasqan perikao o qhispiykaw manaptiqarika chay periki puntan pariki chocaron man kara hinaspapas carrotari tangaykorqa trailerqa o chay camión qariki apurado man rikao a más o menos 3 de la tarde nishanta chay desvío a Copata manera sencillo chay lugar conata hasta acá distrito Asilo provincia Azángaro kay región Puno nishan periki chay sachaco eriko ajo chalaykona pani chalaykona marri kay programa llanchikpi chayñata rika a ver ura manara pasay kulachkaptin yapay kulasun chiriki chay huknin willa koyta ajo chalaykona pani chalaykona Arika hukning willakuy a ver chay willakuy chura de kulasun chikunan chala Atención, mucha atención vinchos. Chaynallataq llapallan kay Comunidad Campesina Vinchos Ucumpe y los 29 anexos. Kay willakuymi, kay kuchkan, llapallan, kay llaqtamasinchikunapaq. Apakuchkanham, kay padrón, pasivo, llapallan llaqtamasinchikunapaq. Ayacuchupi, Icapi, Limapi, paykunapaqmi kachkanja kay padrón de pasivos. Willanakuykuichi, amajina kaspaykichi. Apakuchkanham kay punchaw, domingo 21 de abril punchaw manta hasta domingo 28 abril punchaw kama. 8 de la mañana manta hasta 5 de la tarde. Kay Casa Comunal Chay Wasillanchikpi chayman ya riykuychik amajina kaspaykichik willanarikuychik llapallan residentes paykunapaqmi kay willakuy padrón de pasivum kachkanja amama honqaykamunkichikchu kay DNI documentuykichikta apamunkichim ama honqaykuspa kay willakuytam apachimusunkichik Feliciano Conga Sicha presidente llapallan junta directiva de la Comunidad Campesina de Vinchos. Bien, vamos a una palilla y con que tuco painin para que villa con una cachcan media hora que menos ya campas media hora completo ya pero que tuco painin para que villa con una que con pan y chaya y con cusculao perico que con pan y chaya y con
panichallanchik wañukullanman kasqa hinatin siriki chaypi ayllukuna qusanpas niykullanriki warmichayqa unqurqa hinaspami chay unquywanriki wañukullan manaña aguantallaspan nispariki wawqillaykuna pallaykuna willakachakunman karqa policiakunamanpas willarqariki unquspanmi kay wañukullan pobre warmichalla nisparqa waqaqtukunpas. Pero ichaqa policías manariku wawqillaykuna pallaykuna iñinchu chay tinaspa sumaqta taqwichakuykunku hinatinqa ima pasarukusqa chay qusallansi wañurachinman kasqa kay panichallanchikta. Hinaspaqa chayqa imaninkum mistirimaypiqa feminicidio riki feminicidio nisqanta ruwarullanman karqa kay qusanriki wawqichallaykuna panichalllaykuna maypi chay pasakun riki kay comunidad de Sauco Jata, provincia Paucartambo, a Cusco Laupe, chay seriki hayaykusqaku comisaría tarika, señor comisaría de Huancarani. Jamoy chiquilla kaypim kaynat hawachkani con ispukaneri que willaykullar kanati se pasan kuri wawqillaykuna panchallaykuna chaypiriki tarikullanku warmi tariki wañus jata tawachunka iskay watayuqta chay tariki ninku are unquywanmi wañukullarqa nispa astawanqa chay sumaqta hawapaykunku sutillariki hukpa wañuchisqanqa rika maqasqa wañusqa sutillariki huyuyasqa murawiyasqakuna rika kunkan tikusqapi sutichalla rika chaytas haypaykullanku wawqillaykuna panchallaykuna fraslawan maytuykusqaraqsi chaypi tarikullanman karqa riki astawanqa riki qusanchaqay niskanchik llumpay utam unqurqa paqwañam unayña unqullarqa nispa riki willakullanku rika en realidad mana chaynachu karqa incluso según médico del centro de salud de Huancarani ninrique kaimama Juana sotiriki posiblemente Juana Quispe Huamani o Amancusi o Imaya pero achitamachoregamos jaco ayarique nin aproximadamente chunka tawayo horas ñam karja yaja chaupi punchauñea chaynañam wañukusqan kanman karja chaymi nichkan presunto crimen chaymi karja kaypiqa chaymi especialistas en criminalística y violencia familiar ampaykuna chay taqwichakurunku hinatin cierto riki tarikunku signos de violencia nisqan imanan chay sutillaya murawiyasqata riki tarikullanku wawqillaykuna panichallaykuna chay riki chay parejantaqa chayta musharuspanku tayta Siriaco Gonzalo Álvaro pay riki tawachunka tawa watayuqña kasqa payta riki ay mismulla watu chaykullanku wawqillaykuna pallaykuna pero mana riki faciltachu riki tarirachikurqa astawanqa pakachakurqa rika pakachakurqa chaysi policía riki maskakachaspan ante riki tarirullanku hinaspa riki incluso abogadotapas maskakurusqaña kay tayta Siriacoqa abogado tintaña ayparun kay policíakuna hinaspa riki abogadomanta hinaña kitakurullan riki Nespaqa ñas tarikullachkan kay sede división de investigación criminal de Vincre Cusco nisqanpi wawqichallaykuna panichallaykuna por supuesto feminicidio chaynatariki chaynallataq kay ruta 13 kay Ayacuchumanta rimarisqaqa ari chaynaman kay rutakuna rika ima ruta kaspapas kallpakachayllapim riki kay Huamangapiqa kachkanku kurikachayllapim mana orankutapas respetaspanku mana runakunata mana purikuqkunata respetaspanku hatikachanakuyllapim rika chaqay wawqillaykuna pallaykuna kay ruta 13 nisqan riki saru rullasqa huk machuchata chay machuchata riki yanapaqninkuna riki yanapaykullanku hinaspa riki aparullanku kay hospital regional nisqanman astawanqa riki maypitaq chay pasakurullanman karqa kay avenida Arenales nisqanpi chaypitaq kachkarqa kay iglesia Santa Rosa nisqan chaymi riki hawaqninkuna niki nin kaynata nispa ri chay machucham riki cruzallachkarqa natimi chay carro qispi kamuspa sarrullan nispa chay riki chay machucha kachkan riki ancha sachakuypi machuyaywan kasqanrayku joven kaspa quizá para salva coronga me recupera coronga la tuchallam niswanpas chay machucha kasqanrayku tumpa delicado kachkan nichkanku recupera conga manapas ancha sachakuypim kachkan o peorearungapas nispa nichkanku wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa riki chay responsable de ruta 13 y chaynataq riki chay señor chofer
paykuna riki chay kurikachanakunatam chay sarurun chay sarusqanmanta riki paykuna justiciaman riki hunan riki willakuyninta hinaspanñataq según chay grave kasqanman o taq riki tumpalla kasqanman hina paganan riki wawqillaykuna pallaykuna chay machuchatapas hampichinantaq riki hampichinantaq suat ninkaytaq kanchiki pero hay tercero responsable chaypas kananmi riki wawqillaykuna pani challaykuna chayanta riki chaynallataq kay presidente del Consejo Regional nichkan riki kachkansi riki obras públicas astawanja nichkan riki mana allin ruraykanchu falta eficiencia para cerrar brechas nispa nichkan wawqillaykuna pallaykuna presidente del Consejo Regional de Ayacucho Tayta Héctor Cárdenas chayrata rimarin wawqillaykuna panchallaykuna nichkan riki señor gobierno regional Ayacucho hamyaniki chay obrakunata riki sumaqta ruray kachilla tanga kachari hinaspa gespe kachi kay llaqtaman entregananchikpaq nispa riki rimarikullan wawqillaykuna panchallaykuna allinmi riki chayna chay Consejo Regional parimarinan riki chayllataq diferentes regidores a nivel de municipales distritales provinciales paykunapas chaynatam rimarinan chaypam sutin riki fiscalización kunanqa regidorkunapas otaq riki consejerokunapas gobierno de turno lajakuykuspatam kuska purikunku primera piedrakunapi ariykunapi inauguración chaykunapi purikunku chay pulluta huyta mikupakuspanku imañam chaychu chay fiscalización wawqillaykuna pallaykuna allinchu chay obra ruwasqa kachkan imantaq pisichkan chaynaman proyectoman hinachu ruwachkanku icha manachu chaykunan chay fiscalización rika obrakuna haykataq paralizasqa kachkan llapanchu ruwachikuchkan manachu ruwachikun imaynanpitaq sayaron chaykunatam hawarinanku manachusmi chayta hawarinchikchu ni imayjin llaqtapipas pero kaypi gobierno regionalpi wirajucha presidente del Consejo Regional chayta hawarichkas hinaspa nichkan kachkanmi obrakuna achkallaña mana sumaq rurasqa wakiqa paralizasqa nispa nichkan chaykunatam riki tukupachina chaynapi riki chay cierre de brechas ninku rikaw imaninan chay o sea llaqtawan kay gobierno riki tupanachi naspa riki chay llaqtapaq kaqkuna gobiernomanta cumplichi chaymi riki chay cierre de brechas wawqillaykuna pani challaykuna nispataq riki chaywanqa chay reducción de pobreza nisqankuna ruraymi nispataq riki tayta presidente del Consejo Regional Héctor Cárdenas riki wawqillaykuna panchallaykuna rimarikullan chayanta niskantaq chaymanta falta resultados mana kachkanchu resultado ruraytaq ruwachkankuchik hukisqay obrata pero mana hawachikuchkanchu riki chay cierre de brechas nisqan chayinda reducción de la anemia reducción de pobreza mana chaykuna kachkanchu nispataq riki rimarillan chayanta riki haynin pukllachkarqaychikhinchikña riki unikoqa chay pikucha rikaw chay organización política regional nisqan unico paykunalla rimarirqa kay gobierno regional manta wakaq partido kunaqa rimarinchu ni movimiento regional agua rimarinchu ni kay manuchapas ni rimarinchu rikaw y chay wakaqkunapas ni rimarinchu chay candidato man rimunaqkunapas rimarinkuchu rikaw kunanchik munaswaniki imallapas rimariykunankuta allinta mana allintapas mana chapuyta munankupas imayna chay rikaw porque uyarikuyta munanchik allinta mana allintapa riki favor pichu kachkanku contrapichu paykuna yaykuruspa chaynachu kanqaku manachu chaykunallatapas uyariyta munaswanchik pero mana chaykunapas kanchu chayñata riki chaynallataq mientras kay gobierno riki Congreso de la República qullqita tukukuchkanku llaqtanchikunapañataq mana kanchu wawqillaykuna panchallaykuna qullqi mana kanchu kay distrito Vinchuspaq Socospaq Huantapaq gobierno regionalpaq qullqita lliwkita paramun riki kay gobierno wawqillaykuna pallaykuna manam ancha qullqi yaykumunchu kachkanchik kay crisis kay déficit económico nisqawan kachkanchik bueno chay manam kanchu chay crecimiento económico chay cuentowan iki wawqillaykuna pallaykuna mientras llaqtapata kay distritunchikkunapata regioninchikpata qullqinta kitaykamun a nivel nacional mana kay Ayacuchollamantachu mana Vinchullamantachu rimanchikqa astawan a nivel nacional kitaykamun hinaspaqa pikunata chay qhipichinakunku qullqita Congreso
ejecutivo para con esa joder que botas ka con congreso maps coteres bechaga 50,000 tajain en palla hoy con palla con acá mama Boluarte y mapa hoy con hasta van ama vacancia canan para que hoy que ta cosa que chete y mata pro correch amari que vacancia va chicho nispa chay congreso ya ta chasque con las vaga bueno mama Boluarte apoya sai con nispa y mata pro roran cucho para contra pericao chepe vacancia nis cantapas manari que avanza chilan cucho pero ya están chicos una pega y mata pasa cuchcan Jorge Pisichcan chaga hok ejemplo chayata kai piña hinchasun chica municipalidad provincial de Huanta nishanmanta ¿ah? Porque que sapa distrito que reducción de presupuesto nishan kachkan pero che reducción presupuesto capting yachtaruna haukam kakunchik hasta banca alcaldillata otaja alcalde distrital Caspapas provincial Caspapas o gobierno regional tajikutachkanchik señor gobierno que obra tarua pues kai necesidad kachkan yaco faltachkan canal faltachkan carretera faltachkan kai obra chaita eroachi pues señor alcalde mane presupuesto tam quitaramuanchi alcaldía ni rabian alcalde pañaricao distrital provincial o gobierno regional pan mana roachi puanchik chumanya koininchik prometi korjata promisan completo ni rabian pero presupuesto que taramonten y mama compleción que pita huchayo che presupuesto quitamonampa alcalde mana mi coajulia completo gobierno regional mana mi hasta van kai ejecutivo mama Boluarte mi che para huchayo coajulia con pelegona a través del Ministerio de Economía y Finanzas chayman teri hichuy karamon chay holgita ñogan chikonaga mana kay gobierno pa contramper y matapas roranchikchu alcalde yanchik tayan hikutanchik plantón kunatar roranchik punkun kunapepas alcalde pa wasimpe otaja consejo punku wasipe ricao señor alcalde cumple tu promesa nis para ricao Jorge Kakuchkan suficiente amata chay recorte kanman chinaten mana alcalde cumple su ancho ancha eso se gare que piñaco su ancho ricao pero kaga kay provincia Huanta llaman tarima resonchik jainawata rik corta y caramusja 1.800.000 soles nisjanta 1.800.000 gari Jorge soñan guau que le con palegona trabajador con pagana pa jaika trabajador man haipan manchay Jorge o obra ruana pa kachkan que taxa obra con ricao valor de 200.000, 300.000, 500.000, medio millón. Tenga medio millón echan en taxa obra ya con ata hay que tata robaron man kai 1.800.000 wanga. Ya kimsao ya taba obra te ina wa ya gona palegona. Tenche taba obra pa chanin ta hay nota cortan kunampas kahle ya pamuchkan. Kunampas corta y con si kunan wata kai 2024 kai 1.800.000 taja 2023 corta y camorra. Kunan kai 2024 pepas cortamos kan 1.200.000. Tenga chaywan hay cañata. Casi 3 millones nisgantaña quitaramos, joder. Chay 3 millones ja. Jainato kunan wata ya. Tenche 3 millones ja. Tanto joder jeriki chaywan ga alcalde kuna hay katata obra kuna tarorai kullangma. Chay tax obra kuna tajariki achkata roai kullangma rico joder compañero chay hatun obra. Macho obra con allá me que ni eso te cuesta ricarme que microproyectos o proyectos ni están con que valorizado 200.000, 300.000, medio millón hasta 1 millón chayna con para Roranaya alcalde para Roranaya ricao con caminos vecinales, casas comunales, infraestructura de municipios centros poblados y achka obra con ricao. Igual kay recorteja manam kay municipalidad provincial Huantayapaqchu llapan distrito kunapaqmi Vinchos man terimasunchi recorteo Socos man terimasunchi recorteo Tiklas man terimasunchi recorteo Majen distrito man terimasunchi recorteo provincia kunamanta provincia Huamanga rimasunchi recorteo provincia Huanta kay pilloachkanchi dati imaynanpitaq kay alcalde Huanta chayta willakamuchkan porque paita psikutachkanko ya alcalde cumple en quecho promesa kita cumple kaita ruasaq nirqanki wakta ruasaq nirqanki ninateriki manam chay mana cumple munaywanchu hasta wanga mana Jorge kanchu cumple munaypaq ka gobierno meki Jorge tariki chuykamuanchik ñataq chuykullawanchik nispariki chaypi willakamuchkan wawillaykuna pallaykuna pero pitaq ichaqa mana recorteo Congreso mames ya tanto Jorge tamonanico hapichichka bono tamonanico hapichichka pero ya tamanga ama pasa nakta una con bono tomuchoncho pero ichaqa
municipio chikunaman jollejita yapaykamullan minapti chaywan ariki achka obrakunata ima obrakunatapas llaqtanchik mejorakunanpaq rurachipuwananchikpaq 3 millones jariki achka jolle mawqillaykuna palaykuna medio millón pachanillanña kachun taxa obrakuna hayka obramantataq kitaramunña suqta obramanta chaypis medio millón chaninta porque manam llapan obrachu medio millón chanin hasta 100,000 kunapa chanillanpis kanpa obrakuna o más taxachakunapas kanta 200,000 pachaninta haykatataq ruraykamunman tenteykuychik 1 millón llaperaq pichqa tenqa chunka pichqayuq obra rurananta kitaramunña mientras llaqtaqa mana piñakunchikchu kay gobiernopa ni reclamaytapas munanchikchu protestanku munaqlla atiqlla protestankupas rikaw llaqtaqa mana kay gobiernopaq protestanchikchu manchakunchik balanta manchakunchik pero alcaldenchikunapa contrampi rimananchikpa manam alcaldita defendispachu kaypi qariki rabiachkanchik kay gobierno kay presupuestokunata cortamusqanwanmi chaywanmi chay qullqi kachkapti mana cumplimancha chay isus qarikaw razón motivo nisunchikya chay alcaldenchikuna rabiachinanchikpaq piñachinanchikpaq uqchallaykuna panchallaykuna Mari kay programa ñanchikpi autoridades de Valle de Totorabamba exigen asignación presupuestal para proyecto de irrigación. Kaypis mañakuy kachkan. Valle de Torobamba, waka Yunkalaupi. Kay qariki zona nañamika zona Pampas Mayo. Yunka nejinañam mana yunka chayka Pampas Mayo chay altoñam chay Ninabamba. Autoridadkunapas nichkan señor alcalde de Ninabamba ruachipuyaykuqa obrata prometikurqanki proyecto irrigación rinkutay ruachipuyayku no hay jollqi pues mama Boluartemi jollqita kitaramun mientras kay Valle Torobamba chaypi kaqkunañataq kay provincia Lamarpi alcaldita hasta plantunkunatapas rurankuraq plantones, protestas, chaykunataraq. Exigimos, señor alcalde, cumple tu promesa, nisparaq. Por supuesto, quitarán tenga ni atichkanchi promesa completapas. No tenga gobierno central ya reclamación hay capital reclamación gobierno central más presupuesto para nuestras obras nispa hay capital. Kaqaynichkan apertura pia wakan Ninabamba distrito manta rimarispa asignación presupuestal apenas 5 millones según apertura pia 2024 chay mantallataq chay 5 millones mantariki seguramente alguien proyecto chakunatari autoriza kachikunku chay hispicharon 16 millones nisqanman 16 millones jamanas hay pancho obra con rurananpaq haykatas kay distrito de Ninabamba necesitan wawqillaykuna pallaykuna qullqita 75 millones no tengan 16 millones man 75 millones man hayka qullqita falta kullan wawqillaykuna pallaykuna 60 millones faltan qullqi. Bueno, menos llega como 58 millones. Y 58 millones me mandata alcalde Jorge Ramón, hace apenas 16 millones ya está presupuesto un cachca. Y ya para llaqtar una maña cuchcanta. Ya tenga pitata exigina casca que hay presupuesto con nata llaqtan chikpe alcalde en chicona, chay prometicos jamina cumpleonan chikpaj. Manarik alcalde tacho. Hasta un gobierno central tariko auxiliaykuna pallaykuna alcalde anki mun allanriki complete imagina tapas complesa kichik muera kuchakuna amaya piñakuychikchu nispa alcaldekuna ninku rikaw pero a veces qullqikuna tapas menos yaykachin obra manta menos yaykachinchik huknin piña completaykusunchik naspa nada chata cortaykunku chayman presupuesto huknin proyectopaq raykun amallaqta piñakunapi naten chayqa chayna puchuwan haykapitaq tukunqa chay obra
chaynapim obrakuna mana avanzanchu a veces alcaldekunapas riki llaqtata kuyaspan riki piñakuchkanku hinataya qallaykachisунchi ya kunan kachkanmi 100,000 200,000 1 millón chayna chankachika chaychawanchik qallaykuchkanqa y watan chaynachata riki chay asignación presupuestalta qunku y obraqa manaña tukuriq wataña iskay wataña pichqa wataña chunka wataña y ñuqanchik piñakunchik a veces alcalde malo alcalde kayna alcalde waqna alcalde ruapuanchikchu arikuspalla dejaron chawpillapi dejaron mana tukuchishkaspa dejaron tenqa a veces paykunapas huchayuq yariki llaqta mañakuyninta cumpli munasqankurayku mana allinta presupuestuta qhawaykuchkaspa riki simplemente por cumplir ama llaqtawan piñachinakunanrayku riki llaqtata consuelayku ya kayllamas qallarirkachuña llaqtaqa kusisqaña ya qallaykunña obraq manaña tukuriq suwawqillaykuna pallaykuna pitan presupuestutaqa mañana kasqa alcaldintin lliw rina riki mañakuq kay gobierno centralta wawqillaykuna panchallaykuna gobierno centralpa makinpim chay qollqi manam alcaldepa makinpichu alcaldekunapa makinpiqa chay qollqi humus qallanmi wawqillaykuna panchallaykuna chayllam riki lliwpi riki pues kaypi ñuqa rabiani imaynapi congresoman hapichin a ver qollqita mana tupuykuspa congresopaq kanchu austeridad reducción presupuestal kanchu pero alcaldes distritales provinciales y regionales para eso será recorte presupuestal congreso paga más tarde hapichichkan ya haykatarak munankichik más chataraq ayta yaparichkan imañama chayqa wawqillaykuna pallaykuna chaypi cuentata hukunanchik rikaw rikaw congreso ejecutivo se dan lujo de malgastar 50 millones para el congreso, 50 millones de mañacos 67 millones de crédito suplementario nisjanta mañaco a pesar de tener un presupuesto millonario, o sea, presupuesto en kachkan suficiente ni chaymanta ni uksulchatapas mana rakincho ejecutivo, mientras alcalde chikuna mandante rakiramu. Chayna kachkaptinpas yapachaykun kaga 50 millones chatawan imaykichik paqpas. Chaymi kaypi riki chaymanta rimarichkanchik manam alcaldekuna por favor nimpi kaspachu mana wawqillaykuna pallaykuna chayta cuentata hukunanchik riki paykuna chay qollqiwan imatay kunan wata ruwakunqakup chay 50 milloneswan oficinankutachik allichakunqaku llapa celularkunatachik último modelo nisqankunata rantikuykunqaku laptopkunata oficinankuta alchachinqaku musuq carrokunata rantiykachikkunqaku imatay chay qollqiwan ruwanqakupas mana yachachiwanchikchu riki mana willamuwanchikchu riki chayna pasakullachkan wawqichallaykuna panichallaykuna más apurawchallaman rimarispa kaypipas kachkanta riki a ver kaypi nichkan su carrito sanguchero kaypi wawqillaykuna panichallaykuna panichallanchik riki llamkapakullaq callepi kay carrito sanguchero nisqanwan riki o sea callepi riki chay carretillapi rantichakuq riki sanguchichakunata hinaspa chaywan riki vidanta pasallaq y wawankunatapas uywaq pero chay carruchanpi kaq riki balón de gas chaywan riki yanuspan chay rantichakuq riki chay sanguchichakunata riki chay balón de gas wawqillaykuna pallaykuna tuqyarullanman kasqa astawan kay mama riki ama wawanta wañurachinanpaq cuerpunwan protegillasqa ari kay sachakuy pasakurun mama Flor Chávez paisi riki ya más de semanaña riki hospitalizasa kachkan kay hospital wawqillaykuna panchallaykuna Hospital Regional Las Mercedes de Chiclayo pichayqa pasakurullan wawqillaykuna pallaykuna Flor Chávez 31 años paisi riki wawachayuq callepi rantikullanman karqa chay sanguchichakunata riki y chay carriton riki chay balón de gas tuqyarunman kasqa wawqichallaykuna panichallaykuna chay pasakurul hayk'apiraqta ya unayña pasarullan 4 de abril nisqan punchawtaraq chays riki chay nina cuerpunwan riki harkaron chay ama wawacha wañurula mana chay wawachata wañurachinman karqa ninku riki kachkan quemadura de cuántos grados será mana chayta riki willawanchikchu wawachanñataqsi chunka killa chayuqllaraq wawqillaykuna pallichallaykuna
aunque wawachapas quiris hatarikullan pero mana nishuchu ahita quemadura primer y segundo grado niskancha kay achaqariki nishu rupas harikao tercer grado chus más rupas ha primer segundo hariki pero ima rupai pariki nana con america a ver pila kori ditu cheleki tuknin ditu cheleki tar pilare liu cuerpo y que hariki hasta una chico ajulegon palegon che nada ditu chelapas rupaku a ver sansa taperuk ni ditu cheleki aterun kichos ves wajilegon palegon ay chay nasachakuykunapas pasakullachkan llaqtanchikunapi ya orapas ya ripuy ni akabachkanchik chaynaqa ripuchakusaq paschakusaq ña porque aviaribachkan niriki kay orapas porque achkaraq kachkan willakuyninchik astawan qariki ña hay paramullawanchik ña ora chayna waquchalaykuna panchalaykuna ripuchakusaq paschakusaq a ver si tenemos más saluditos algo. Bueno, ojillaykuna pallaykuna pajarigñacha kutirikamunachkasaq mas willakuykunata qhiperikuykuspa ripukullani pasakullani tutamanta kama.